Superintendent of Police East Khasi District Rituraj Ravi ubara pawa kebuah kini kisi kebeladap amba kini tombor rapor pecatkan jai kaum bendas Syiem apa additional sekretariat ulasha Pynkynriah kakum ke notification bala penmit ke Home Police Department Rituraj Ravi ulasha Pynkynriah balong no komandan jangka 6 Battalion hapa umran haga jaka jeng Rituraj an shimtino ya kam SP East Khasi District da uba Sylvester no tengir laban kena huniru bau SP jog East Khasi District Rituraj Ravi ura cakot hajar haka mereka Human Rights Commission haka beri bekerja dengan jongu haka por baca tangan ikong bendas Syiem kalkum kena notification bala penmi mentang sengi ki bungot ki Pulit ki Shah Pynkynriah weni kini ki Shah Pynkynriah ulang Inspector General of Police Mukesh Kumar Singh bajubat kamu IGP Law and Order ulah Shah Pynkynriah do kamu Commander General jangka Home Guard Civil Defence and Home Guard haka ni ka notification lai iruba kam semla datang ke Pynkynriah rekla don ke jengkentiu haka bau ba Vivek Syiem bajubat kamu Superintendent of Police CID mentang shimtino kamu Assistant Inspector General of Police Law and Order kini ke list jong ke Pynkynriah nakatan Home Police yaki Pulit officer kebetulan haki district ke bafir